Buenos días, amigos. Bienvenidos de nuevo. Здравейте, приятели. Добре дошли отново. Продължаваме с глаголи, с правилни глаголи, завършващи на ар. В сегашно време продължаваме да спрягаме. Ето така. Имаме глаголът cantar. Да го спрегнем. Yo canto, tú cantas, él canta, ella canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Ok, глаголът cantar, пея. Продължаваме. Trabajar, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ella trabaja. Nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan. Pintar, глаголът pintar, боядисвам. Yo pinto, tú pintas, él pinta, ella pinta, nosotros pintamos, vosotros pintáis, ellos pintan. Така. Продължаваме. Глаголът cocinar. Cocinar. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, ella cocina, nosotros cocinamos, vosotros cocináis, ellos cocinan. Entrenar. Treniram. Yo entreno, tú entrenas, él entrena, ella entrena. Nosotros entrenamos, vosotros entrenáis, ellos entrenan. Bailar. Танцувам. Yo bailo, tú bailas, él baila, ella baila. Nosotros bailamos, vosotros bailáis, ellos bailan. Така. И сега да видим в изречение как ще стои глагола. Примерно, yo canto bien. Аз пея добре. Tú trabajas cada día. Ти работиш всеки ден. Ella pinta la casa. Тя боядисва къщата. Nosotros cocinamos paella. Ние готвим paella. Vosotros entrenáis mucho. Вие тренирате много. Ellos bailan flamenco. Те танцуват фламенко. Така, надявам се много да ви е било полезно. Ако имате въпроси, може да оставите коментар. Също може да напишете някои изречения в коментарите, ако искате да се упражнявате и ще ги погледна. Така, надявам се да ви е полезно. Благодаря на тези, които ме следват и които ме гледат. И ще се видим в следващото видео. Muchas gracias. Hasta luego, hasta el próximo video. Adiós.